se u kineskoj četvrti. Ovo tu su uglavnom povrće. Avica, dođi. Povrće kako mi skoro ne vidimo. Dobro, ovo banane to je normalno. I sad pogledajte, tu se automobili, ali non stop. Jure, dostavljaju. Pogledajte s druge strane. Dućan do dućana. Svašta šta gotovo se dođeli. Inače ovo je 8. avenija. Područje. Aha, evo nas. Evo nas kod ribica. Rakovi, svi vrsta rakova. Živi, mrtvi, školjke, ribe. Velike, male. Međutim, tu nema, evo tu je nešto slično skarpini, nekakvi livnji. Tamo unutra ima ribetina koliko možda hoćete. Ali one naše ribice koje mi imamo doma, prigamo toga, apsolutno to. Pogledajte, to je stvarno ono što se veli od igle za lokomotive. Sad prelazimo Raskršće. Moramo paziti tu. I dolazimo sad do jednog zanimljivog dijela gdje se na cesti u stvari stvarno odvija svašta. Od kuhanja ručkova do uzimanja tableta. Negativ. To ne znam ja šta bi to moglo biti. Ovdje opet povrćarna. Pa onda što se non stop stavlja nova friška roba. Evo, pogledajte ovaj grozd. Grozd je jedna boba, je to naš paradajz. A pogledajte unutra ribe. Ribe koliko vam se želi. Van je jasno na cesti svašta. Evo gledajte. To, ali non stop se tako iz kamiona istovaruje roba i dostavlja u sve dućane. I sad pogledajte, sprema se gotova hrana na cesti. Kuhano. Ovdje se pakira. Vrlo je jednostavno. Hrane kako god hoćete. Ja sam gledam šta bi se moglo biti. Tu je opet jedan šanak od cvijeća, gotove klope koja se koristi, evo, s autom dolaze ljudi, kupuju. To su nekakvi, ne znam ja kaj bi to moglo biti. What is this? Chicken? Chicken, okej. To su nekakve nogice od ptice kao. Kikiriki, sirevi razni. A mislim čujte pa to je stvarno nemoguće, sušena riba. Okej. Piš, gledaj, friška piš je dosta, pogled. Evo ga, vidi. Dakle, vidi, šta je bilo? Ovo je moja unukava koja sa mnom radi reportaže po kineskoj četvrti. Reci bog dečki. Bog cure, bog dečki. Bog cure, bog dečki. Šaljem vam pusu. Evo ga, poslao vam je nama pusu. Vaš reporter u kineskoj četvrti i to bi bilo, evo, da vidite šta je.